Tribunal Constitucional pa Iskaykaq Salanmi audiencia taruachinja miércoles chunka kimsayuq hinallata jueves chunka tawayuq punchaukuna Julio Killapi. Chaypim hatipanhaku tawachunka suktayuq constitucional mañakuykunata. Iskaykaq Salaukupim huñuranakunku umalliq Gustavo Gutiérrez Tixe, Francisco Morales Arabia, hinallata Helder Domínguez Jaro magistradokuna. Audiencia mkanja miércoles chunka kimsayuq punchaw Julio Killa, chunka achique y Pachamanta. Kimsa chunka constitucional mañakuykunata hatipanapaj. Magistrado Augusto Ferrero Costa umallisqan audiencia ñataq mikanja jueves chunka tawayuq punchaw Julio Killa. Iskun uras kimsa chunka minutos niyuq achikyay pacha. Chaypim hatipanhaku chunka suktayuq constitucional mañakuykunata. Rimari munaj abogado kunam rimarita atinhaku mesa de partes nintakama mañakuspanku. Ventanilla jurisdiccional hinallataq administrativa antakamawan. Correo electrónicutam sajitamunanku. Hinallataq celular ninkupa yupay nintawan. Hinas papas willatamunanku rimariskanku internet nintakamachu kanja utaq kikin tribunal wasipichu.